Yang kita mukta ngasih kita topik RUC habis ini RUC se samlap pasi an hajar bani tawadubu asang bada restoration of unified command habis ini matudi maru ngarang tegi political development si karadum pasana uwo pange matudi ngarang nungtinda chief minister share dor kanda cabinet minister sing MLA sing maru na ruling gi swaida meeting pangthorpa meeting pangtho matungda governor unarak matungda amuk hayeng edi ngarang na hayeng haibani bat ngasi gi pung 13 da mukan unaba haibagi wapum sini aduga unarabu matungda chapchana manungda kari ngangna ba sakna ba haibadu mati tabamuk phangdraso charakna ngasi unabadu da chief minister aduga speaker aduga cabinet minister sing aduga ruling gi MLA sing kari sing yauna unagi bisdai da ai kanogi khoina phangba source haitai source ki kenotagi 8 point resolution ama governor da submit tawwa swaigi 8 point resolution sta yam maruina hoji phogda yam kan bana disi unified command hanjalalu haibi wafam ama swaida chawm tholei unified command hanjalalu aduga maruina manipur gi leriba state gi oriba law and order gi phibam sing ngakpada kari haitari phibam thokpa sakti du sino haibi wafam duni aduga atop top demand sing do nipan si oriba yai haibi gi wafam sing kari sing leidi tawdu maruina hojik lai si unified command sino Natrapati haibagi wahapam mamsu khara kalapna thambra haibai batang amsu khandi khanadaba khanabagi phimda lakadoni hoji khanabada yorokani aduga maruina meeting se ekhoina sum mamang du ugibada thokdo wathok tholokpa aduga any kind of important decision gi damokta cabinet ki meeting pangthorokpa aduga swaisiam ugre tawdabu ngarang gi se maruina ngarang dagi pangthorokpa si manipur da tholokhiba september amadagi tholokpa swaigi yamna saklon akiba saklon dorokpa haibatai Swaida kuki militant sing na chatharakpa drone attack aduga rocket propel bomb hai moina rocket propel kanu se swaida sinarakpa moirang da kaida toro ising se swai se laina lorpo yarakta si sina mara mora ka tangai phana meeting pang thorok ni meeting pang tho matungda unified command sing sino unified command sino aduna taba atopa point target kumba nipan haraga di target ama ai horen manung hunda adu mathang hangapda kumna khana janaba swaida dum hangjara ke adu adum jingbi yani lonana yembi bu punamok pu Sharatchandra Sharma impact ni uchi manung hunda taramno oksari ngasi manung hunda lengjan bidiba guessing di ai re thingdam phambiri basi Yumnam Joykumar national vice president NPP ni yana mada tamo Joykumar taramno oksari aduga tamo Joykumar gi oida lengjan bidiba Khumanthem Debabrata working president MPCC ni ai tamo Debabrata taramno oksari aduga tamo Debabrata gi oida ai ni yata thangnam phamine jari basi Pradip Phanjoubam editor IRAP ni tamo taramno oksari Maya daga lebane tamo Joykumar gi wendi khara dum hantakti voice phajana oire press conference pangthokpa aduga press conference pangthokpa su maruoiba haihaningba misam prajam na di hek haibada dum khara sum khoktak chaba singchi tamo Joykumar dong ngangthokpa da headline cha kaida yam kanna hojikti kanna uba phangi akoi su headline sum sinari tamo Joykumar ngaktang pharaga tamo Debabrata tamo ureiba family tamo So I said, I want to come being a senior political activist. Moina, aduga maruina working president so ibirimni honga iba phibam thola ibirang lawra iba phirep sing kari sing meeting pangthorokpa governor unakpa meeting pangthokpa da CM chair lawra cabinet pangthokpa maru meeting pangthokpa haladum ur lai meeting pangthok kana governor unakpa sina kari indicate toge sintam hojike live sing si Congress party da yam kupna dum koi day-to-day basis ta discuss the way leaders sing in marakta kai or payai gasi maki su ko na langtak rang hai bam ne hai positive result ma lak payai na aduga hojiki ai point resolution ma kab phangbai tai officially phangdraga su khara mayam phangna si chumba darga di unified command si hanjalan bio kain hai bisidi masigi angle le yeng agadi sarkar se ai son bai Unified Command sidi by virtue masana dum pijabu wane ba masai security advisor Unified Command gi chairman oine du di conflict asi kanglup mani gi manung da tawbuni na maitei kanglup ta chief minister leibisina mina thaja ba credibility my integrity do tagini sokhini mina thajaro ena negotiation table da porakpa ka da yaro hai ba gi tawbu soidro oigani koi opposition da hai bidi leite do so koi no ujaba hai tai ko aduna yengba ka da di Unified Command gi hojiki Khanbagi, chairman Khanbagi order su chief minister ki office ta approval piraga thokpani hojik lokthok pi ga ju
हानगी ऑर्डर दो अमेंडमेंट अमा तौरगा अतोप ऑर्डर मन दुम सुपरसीड तौरगा दुम इसम चमना अकन बच चीफ मिनिस्टर मोरी दुम हाइबद सेंटर नसु कछु थिंगबे यारु दो वाने बा अदुगा आर्टिकल हुजिकी माना सेंट्रल इंटरवेंशन अमा लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्रेशन लेबा कांदा सेंटर ने स्टेट सिंग से प्रोटेक्ट तौगने हाइबद संविधान दा कॉन्स्टिट्यूशन दा आर्टिकल 355 ता यामना तेंतक ने स्टैंजा अमा द लोइना पीबा अदुम डायरेक्टिव अमनेबा कॉन्स्टिट्यूशनल वा कनो अमने हाइबा provision amaneba adadi akhoi na haibisu mathau ta diste na thaba report ki matungina adum tobum thoi haiba adubu hojike leriba north east amusung manipur gi akoi be leriba rajniti gi haibai prithvi gi chanaba akhoi lebak mari manga involved toba geopolitically ma kano toba akhoi gi push toba maduni injan ba rajniti ma se burma kano da myanmar da ku to gi ba matung da gi अखोई स्टेट है लेबो ऑटोनोमस स्टेट मैम हमने पुंजन बा सिंगना फोर्सेस सिंगना मागे जनरल मोगे डिवीजन होइना रीजन होइना लेबा स्टेट की अखोई मेजॉरिटी न पाइबा रन तौबा जुनता की गवर्नमेंट अमोइना तौबु सिंग मथका लान तारिबा रेवेलियन तौरिबा मै टाउन मैम ना याम पाइसल इबा खोलिबा अमसुंग रिसेंटली बांग्लादेश दा शेख हसीना की सरकार से लौथोखिबा पुनमक से येंगा इंडिया दा अनौबा डायनामिक्स अमा चैलेंजेस अमा लाए सिना मरम ओइदना अखोइना खंजबददी चीफ मिनिस्टर दा यूनिफाइड कमांड से मसी पिनिंग दना नत्रगा अखोइगे आर्टिकल 355 से मसी की मनुंग दा सेंटर सिना यूनियन गवर्नमेंट ना डायरेक्टली खुद थिंजन बसी काइगदबो लेदना हाइदोक्तना खांगबा माले अदुमंगना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सु मणिपुर दा लागा कमिटमेंट नम पीबा ngam adum ba ma leibra en khale recently akhoi kanoge यूनुसना गवर्नमेंट पाइर मतुंगदा बीएनपी की सेक्शन दगी हाइबताय हुजिक अनोब सरकार पाइर बिसिंजना अखोई सिकन नेक से अखोई सिलोरी कॉरिडोर अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर हाइ तार 1200 किलोमीटर की एरिया से मखोई के ओइगदम नि मोय ओइनी एन काइना हाइजलपना चिंबा चैलेंजेस से हाइब सिगी बिहाइंड द चाइनीज की इन्फ्लुएंस लेबर लेत्रा गाइस जो इंडिया दो हम चैलेंजिंग ओबा सर्कमस्टेंसेस हम लाए ओके सोंदना चाइना ना बैक तौबा अराकान आर्मी ना रेखिन स्टेट मपुंग फाना कंट्रोल तौसनगिबा अदुगा हुजिकपुदी अखोई कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के दमक्तदी नेगोशिएशन खर लई हायरसु मदु लास्टिंग नेगोशिएशन नते हायरबा अदुना अखोई कनोगी कलकत्ता दगी सिडवे तारगा सिडवे दगी सिलचर फावबा अखोई आइजोल फावरगा लाकदब लंबी सिसु ब्लॉक तौसलकपा अदुगा मरुइना पलिटवाइना चिन स्टेट के मरंग द कुकी जाति सिंग मरुइना अराउंड लाख पॉपुलेशन सिंग लेबा अखोई प्रोजेक्ट साइड से मसीसु पीडीएफ ना पाइसन की पुनः मक्सन इंडिया से मसी कनो त तफुंग फंगदब पोजीशन में थंबगुम माले अदुना ओके अदुना मरम ओरका मीटिंग तोरकपा गवर्नर ओरकपा इराई लाइन लोगो यादव फिल्म दे लेरे अदु आई हाइजे कनो हाइजे गेमा सिगुमबा फिफम अमना लैबसिदा चीफ मिनिस्टर के दे ऑनेस्टी प्रजा सिंगा थमोय सेंगना डिस्कस तोबन मागदे ख्वाइनि फगनेबा मिसलीडिंग ओय बोजि गवर्नर उनबसे उनदसु याबा पोरम बदुदा गवर्नर हंजन उनदना गवर्नर से एज ए प्राइम मिनिस्टर की रोल ओइना थमब्रा प्राइम मिनिस्टर पिगदब इंपोर्टेंस दु गवर्नर ओइना पिसलब्रा हाइबन सिंग बमरमदी गवर्नर द हुजिकी पोजीशन दि कैबिनेट की विजडम दुना दुम जगदबनेबा कैबिनेट पीबा रिकमेंडेशन तो मा दुम फॉलो तोबदबनेबा ओनली व्हेन हुजिकी कैबिनेट की इंटीग्रिटी से चैलेंज तोबगी एविडेंस लेदर मा रिपोर्ट थाग्रम बदुंग दि कैबिनेट की प्रपोजल से कैबिनेट की डायरेक्टिव सिंग से मा इन द वे आय एडवाइस इन द वे आय मन इंटीग्रिटी दो कैबिनेट इंटीग्रिटी दो और टेकिंग अमुसुंग कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन थुगाइबे आबा थबक तौरब्रा हाइबला आगदी अदुदा तौबे आयबा अदुना हुजिकी 8 पॉइंट प्रोग्राम कन रेजोल्यूशन लेब्रा लेत्रा पुनमक्सिदी मसिदी याम कन्ना मसिन बियरिंग ओइरोय अखोइना खंजबददी मजि चीफ मिनिस्टर जे यामना प्रजागा समनदना याम ऑनेस्ट ने लेबाक से चलाइबे आबगी मा थबक तौब थे हेना अखोइदि खल्लेबा कांग्रेस पार्टी दुमाय खल्लेबा अदो ngasi फावबा लास्ट 4-5 days दा लेबा चरांगना बम थोलोपसे कांग्रेस पार्टी कमेन अमता तौदेबा मद विलफुली कइनोदा अखोइ कमेन अमता opposition ओबगी ऑब्जेक्शन तबम थोपा मखोइगी वर्सन द खोइनि यानिंग द बपन मसे कैम हाइदि हुजिक हाइगी रोय मरमदि अखोइ मखोइ द फ्रीडम हम पिरेबा हाइदि बय मरम दो थामो होर हंगजरके सिनी फ्रीडम पिबे मतंग दो हाइदि मरम दो हंगजरके आई ngaktung मरक थचबताय यामदि मरो ngaktung तामो जुगमा मरोइना हानबुदि मरोइना डीजीपी ओइन लेबिरम डीजीपी ओइन लेबनिना यूनिफाइड कमांड की इम्पोर्टेंस सिमा इंखमबदा फजन खंगनेन खली तामोना दुगा अदुगी दुमा कितंग सेकेंडरी ओइन थंबिरा कांदा पॉलिटिकल लीडर अमोइना एनपीपी की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अमसोइना
Tangkak ani thokna minister MLA sing chief minister na sia lorga ngarang di unaba horokpa ngasi su amu ngarang sum governor unai moi meeting lor matungda ngasi su governor gi da pung around 13 da ge mu unarakpa swaida 8 point resolution gi karigi wafam sing letter ma submit torpa governor da kamai ubi aduga maru na taung te putana haibana unadra su dum yaba poni ana haibe wafam si yabining ba adu na kitang kona tham te taung please take your time Ako may na hana kumage. Dagi na hubtan. Debabrata na hagiba. Unadra su yai hedo. I fully agree. Okay. Government se apai su BJP ni, se pai su BJP ni. Haidi sidegi pai ba government se atopa government ma oram ga center ga mana da ba orgadi direct thaba kopagi problem leba kopata through aduga karimba si mana da matamda governor na interventor ga state government की पॉलिसी तीन महीने पीद बकोत बसे सिचुएशन से एराइज लोग दबने तो वेब इंडिया की शेप अदुगुम सिचुएशन उतार के दी गवर्नर दैट लगा सबमिट तो बसे आई सी सम आई कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट हाउजिक लेबा डबल इंजीनियर बा आदसु बीजेपी सिदसु बीजेपी सिददी आई कमन व्हाट्स द नेसेसिटी आई डोंट सी एनी नेसेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट गोइंग एंड सबमिटिंग दिस रेजोल्यूशन हाइरिबा यूनिफाइड कमांड यारो कैसु गवर्नर ने कैसु हाइर कैसु मो तादुंग नते तोदुंग नते सीदी आदे लेबा अमिसाना लाको मतमदा कनोगी हाम लाकपगी कनो तो मी कनोगी अहुंगी मतुंग दे लाखिबा मतम दे माना तोरगा अदे थमंबा कनोनी अदा मतम 355 थमेजु लाउथोई 355 थमेबा थमदबा इजु ज्ञान तादे इवन टुडे वी डू नॉट नो सीदी 355 सिदा आई ngasai resolution ni panja ai ngasi kano se kari koi gi national kano se television me amsi gyang pa kan da kano de yaw NDTV gi da yaw da kano gi withdrawal of article 355 so one of the demand hai na admai da ut pe yaw ai to chi mai kano gi NDTV gi so mai su na khara budi information khale mostly maybe speculation the ai 355 ai simu swai ge ba si hogala ko khoba matang da hujiki governor sine ta mamang governor le kan da ko en kanu gi NPP ge ko delegation sa ga ko amit sa da piramba ko gi submit tor ma ko na piramba letter ko kari kai piramba ko submit tor ma adu ga su pi gen sa ko ta unai kan da na governor da kan da article 355 ta sing na sa na da hai ba kan se da मतमदुगी गवर्नर ना याम सेंग ना है आर्टिकल 355 चैनल दे है ना है बा आर्टिकल अदुना गवर्नर ना मुहारे आर्टिकल 355 चैनल दे ना सीगे होजिक लेबे सीदे उनदरी हम ममांगी दुना है बने अदु सोमदना अमुक चैनल बे मोंग तो so what is the actually what is the truth what's the truth सीदे अमन खरा तो अमन का लेथोक लिसिन याना बगे दुम पंगदो तो बगे मोंग द माले बा इनकन्वीनियंट ओरगना कनोना state government 355 le mai pa le te mai ba adagi kanona center na 355 le te kanona CM na overall in charge ni hai ba adu unless and until there is a written declaration adu kanona the form of gaudagadi we have to presume that article 355 has not been imposed in the state of Manipur natragadi ma kai le ba adu gadi ngasai gi unified command su kano to bagi sigi kano to bagi se asia su kan gyan da de ba unified command se unified command se visit ai JNK dai service sahi amma makai ani muk tor mani ai de initial stage kan da adu su unified command dai adu command to adu matam da budi kano governor kano gi president su lo into boni na kopani na adu da budi kano unified command do army gi kano na to adu kanogi ibobi sahib ki khada ai DGP kan de see the unified command gi tawri honorable chief minister okay tawi ba honorable chief minister tawi adu ga ngasai gi discussion ka call ko unified command gi taw kan de it was the DGP who was heading it adu matam da koina to the plug kana sigi keno si mayam sim le ba adu see the kai keno mai kano nipan hai si ko adigi amuk adusum yorising side end to separate administration have so yawen have sum miber sum de sum ta gadi sir government
has the state government admitted that there is a separate administration for the cookie? My question is that. Adu lady haina moi adu accept or baba. That's a question that I want to ask. Can you say the no river can Sumbamba Targadi, how has this come about? Is it then is a total failure of government? Nadi Prazanal Yadi Kote, Adigamuk Kanogi Sugi Sum Hasigo. Nadi Kanogi Susi, Brogeto Aba, Kanoto. Sum the Ngarang Handa, Silent Hokipna. Kenegi spokesperson, Kenogi spokesperson, Kalubukan, the Garang Tapadri, say the Kabada, the Maharudas. Ah, cannot Salubukan, the Centena, cannot Sugi, ground rule, to guide directed. To guide the state government, the state government, Sugi tripartite, Susi, Massi, we wrote away. I can't that is it's very confusing. The same state government and Sudagi, we wrote over. Torgedi, where is the gazette notification of the state government? As a Toribret of the Brachu there. As a Torisium go. Unfortunately, Manipur twice Karino. Double engine, BJP in a long line. Double engine works very well in Assam. Assam the what of Assam Katan Chokatan Maton of the Hemant Bisha, 7,000. And no show them separate Assam, what is the Manipur they do not table. Sugi Matanga, they don't see eye to eye. State government Susi, a broken tongue, a sentence of toning there. As the engineer came with the Mamma the Singba, my manning the Palo engineer, manning on the Singba, say that they back Salak Sarabs. Other Sigi issue, this needs to be, there needs to be clarity. Sigi Matang say that Canada, Tapegi governor the highway is the Kata. This is a matter which needs to be discussed. Sigi cannot talk about other Amuk Quadi can question I the hand so I get Su a Brogetto Carino, what are we going to gain? I was a signatory, Sigi, Su so I was a signatory. I do a Congeski, the say Bobishu, my shoot can we consent Yoga Tong given. Susi come I don't give that. A quite state government Kangandana, a Sam Rifle Kuki Laloga, Yanaraga, Moy Masenton Rena. A coina state police could Taba Hokanda. As they Moy cannot Moy cannot the suspension of the operation yet of the Kari Kutai. Couldn't get the suspension of presenter a Sam Rifle, Su operation quite recognized of the state government quick Kande, knowing Lamela de Kutane, Aduto, Adutor Potigi. The Sam Rifle to pilot and Salaga, Matamdugi, Home Minister, Nana Corner, Home Minister, the Git, Precept paper, the Parasukaiti, Suto, do the quick tripartite toxin, Sapin. I think Matamda, Kanodagi, Yamkana, IBDG, President, Kano, I mean, Laduki Governor Com, Arendavi, quite the best mate, Mana Matamda, the special director, we break into one. I imagine to talk about Patrion, talk about my don't talk. I see Musutangi. Kanagumba, Laroba, Group Amana, Quilaro, Tuxer again. No man like that, Halage, Hanjages, might not talk Toxi. Hypercandid, no government will say no to it. I do it again, I do that, talk again. Hujio Quiki, Unileki, Pambi, Gruki, Camus incident, talk to Shasha, talk to we are Hagadu Brahaba. Let us Quena together with the Nasagi talk to Narga, Nasagi memorandum of understanding why the kind ground rule Pazana Shemaga, call ground rules do that Pazana Halaga, Salan Adune Bataka already. Okay, Adoya, the name of I am not listening. I am to listen. Other say that Nasagi high river can see the Torisha. I see Miss Tom give up. Then can the Unified Command go? The band of P. or Seba. What are they going to do? What is this government going to do? How do you Throne gate, clap, Torre, Colent, Nan Hala, Kabib, Canoto, Asadu, quite anti drone, Canoto, deploy Torre, collect, Hana. What I want to understand is Toriba can you see Tracy Carino is more appreciate Torbaba. Drone the Laiba, Missile Laiba, Trace, Kari trade, appreciate Toba, Adu Kangana, Hatapangam, the Wayareva. Hajat, I guess you can laugh with him as anti drone system. Raj Bhavan, CM Bangalore Thame. I know a question. She
drone je kamai dong to kaptha dori ra ade ya loi dori ra kari no moi system je yar po che kari no drone je na kamai dong pai drone je atopa mana magi kanu se da sanaga control to ka doi control to si kanu de frequency am to ga frequency du ga kanu tong doi aduna masi drone je control to ga ta di either you jam that frequency aduna control to ga aduna ba natra kaptha ba ma ada jama oita ke di distance ki kari limitation dei how you chief minister na sab ko da jum khala chali ba jama ne ba adu ki limitation je jama kilometer ani hum de hende ba adu na ngasai jama sina ka tong ngam gdori bra adu na tam question na drone da jama na thingma ngam do drone dei ri keno da already program to thador pa kano de control na tabda program to ga hape to sidegi si par ga de for example harone chief minister gi banglo da thadana ban ade program to de nang jamadu no so adum tasalakani ba adu du mudadi kari to buda kaptha ba ma natraga ade masai system sine kari no kamai to no hai du khangna dum bang to de so hamu tani ai sima hai ga okay no, just give me a few minutes because this is very important for the people of Manipur. I have yam maru mo anti drone system le na kapthar en lo ne kapthar en lo ba kapthar de kai no thong tai cha nangi chief minister ki banglo di kan bi ai governor ki kan so kan bi ai adu kapthar ga sei da haro ne nam thong de tare haro ne nam thong di soi dro bomno bokairaga so bomno yali bomno bokairaga aduna so that's not the answer adu suma thoka do ko do mayam se loina khalaga akoina togode what is required by us akoina togode thodu kanu se mathau se kaino se munna khangaga aduga system se kamai don to se kari leiba ko ba to ko ba se ai no jamana yaroi do ba pre already program to thado bu ngam moi ba okay adu sigumba mayam se lebina ain habina aduga ai sima thamning bi se ai na dispute ngai matam tamo tham se je da matam je tamo to bu de atopa guest ju kitang chai ki mari du ba ngak tani ai mathang raw nong lak chagi sini tamo phar ngak ai na kitang matam lo budi yes tamo entry drones is cannot tolerate le rega aduna that's not the answer public mem public ti pang mun khangdam ni aso drone na ku mathang de so ka phani adugi kan so yauri se missile ko mai nung thingdu no yes tamo ado maru wa bidani tamo ai khana ya am da ka public le su khang mathang raw su tamo adu raw dong tamo na khang ba area kai dung biyo maru na praja ipang bidina te cham jabani maru na drone gi kari wafam sing se pung se nungai na yang le jaru bani na adugumba phatta ba sing na kari torok pa yagi do khalu da bai tai aduna maru kan tamo explanation yam tok tai tong pradip maru na oirei ba development sing se tamo kamai ubi karim kan da tamo te plus tamo so kuma haibi se unadra su yabja ni haiba then again the resolution put around nipan gumbagi demand ne but khoi maru ori se unified command pidragati haibe wafom dikhra kan thamba mali damo swaide unified command se pidragati haimna logdi logthu ro male then again unified command yaw to chief minister ma haira kan da loine ota haira kan da khara hen effective oina chathaba ngamaktabagi area am di chap chan ubo male given that nahan gi tamo September 1 de horokan the drone attack and then rocket propel gi kari gi bomb attack tor person more kan kamai thamni gi dang si se khoi gi ha ma da khoi gi gasi governor represent to rise petition to present to the quality head di anum constitution yaw rise governor si acts on the advice of the cabinet have never aduna cabinet advisor gasi to na hai do pone sai order thok pai da governor thol pin ne thok si tho se na hai ga ya pone ba okay ada governor da mu ka be da mo to hai do no hai si the constitution yaw do pone to sai amon hai ga de governor di ma is a my pose am ha de age numarani hanka le hido ma iram da relic of the colonial relic ne tiny lab colonial system the gi like ni lokto se wa hai gi lobby le se governor ke do no the hamad masi article 356 the masi rogi remains in office on the pleasure of the president and haiba haidi president lokto any time lokto pe at my terms for 5-year term or so 5-year terms fixed na de
extend to say lot of anytime to be a help with some Panera. I think governor president loan control president loan control to have president loan control to a hazy cabinet union cabinet loan control to have president is article 74 president who acts on the advice of the union cabinet union cabinet advice or president governor indirectly union cabinet have ultimately my terms anytime lot of anytime soon heavy high post later formality union cabinet lot of land of other than a man acts on the advice of the state cabinet later go like consider man constitutional crisis to a hergity constitutional protection to my responsibility way in article 359 is the other man advice president pita adina president kwina president rule lak pagi provision lays about still like consider kwina get with the ai makhale memda aina hadi cabinet makhale memda amuk nonjaru doino hypos my advice or constitution kai dragadi mana adum in the year constitution kai dragadi mana mo som president aga president yadi hakpada ason president ski kan la ani ko sigi procedures ka kai male ta sene governor da sitoro han hairo se ko isira cabinet decision si lere sitoro adu tholo unified command se halage hainda adai akoina sum ubadadi unified command ki posi asom dagi ada written order na tragasu verbal instruction as verbal instructions am chatna re hasi ka ko agan se koi ad hoc be sarkar se ad hoc be monda nadra official channel da koi adi notice to air gi order to he na haidau na ar sunga haidau da some verbal instruction to to yaro ka haibi mo se kar leibo male u da na sa article 50 ha ka su declare order su leira go muni akoi uri se da si leina ma center pai on leira article 350 ha to isi state government ki agan se security si center na handle to we mo ne ba adi akoi se sabda uina uisi article 350 ha lo thok tra su informally de to holo yaro ha masak de ha kan se adun to mo si hoin ui ba sum u kan se da adan si akoi manungi akoi structure si constitution structure si agan se akoi na heta formally to either su informally de to ai mo da to mo da akoi unified command su convention no na unified command am sem gari sem do si ade ke no da force se akoi police ngata haire gari DGP na num handle to jare army aur gari army kana command to army ki unit me ando DGP na command to yadra CRP unit me ando DGP command to yadra unified no na am sem se hai be mo to bune sam ta sena ada si to kan se da akoi ne ura kan se da asam se ban to re si pose asam da alpha ki operation to kan se da kana command to na unified command le helaga ada mai gi ade makha da budi mai gi unit commander me am to je khrega ada to si unified command is necessary ni ado necessary way kan se kana henge da executive head na yam we geleba executive head ha di chief minister ta rena ado masan ta ja post ra khin kamai don na sum na thon hin ha kan se da hay yana bi um da ha re su ga si ko ka ma ai chief minister mo re di lebak puno mo ni hay bi ni establish of dia yar ri jo su ai se na kanam da le hay bi ya zawi mo ne ba adana yare ha re su na nam na to wodi mo jara me nam na tra ga su nakan ega bi khana kan sanang FB mi chang chang anan to ha ga mai yajar we mo chang na adan si yam phajado pone amar ha ga di adan ta sen ha de ga mai di lebak pon mo gi ka no yam ti haloi lo si khoi khutali do ni ser ki khutali do ni lo no re si adan am dal lam hen yaro khoi to holoi na mai lepa ma ga di nakan ani mo ta phada we mo sle ro do amano so nagano so kukino so simin sir he wa kan da chair do hena secret way yamna important way mi do na te have si coming na chamin na magadi si bo so jo na do si da ari mo ila ki har so yaro ko di si di loina makini have si ko chief minister si lebak si ni mi nakana mi side na te ad si to si na kana haji to si hana to mo ko ne hai amana da ha ga ko okay aru hana to ga su to su khang de asai ko gi state ta law and order si khutali ko gi state ai sai na provincial state Manipur si one Indian state si koi state ke structure lai sida law and order hai sida bu aten bai so yaro state na pai do ni army le re police le re army le re CRP le re am name se si khuta le do ni si command do kam ko le do ni na ta na no na tha to jo khun ngak pen thola ga mem ha ka na halisin na ka na mai direct ka pro handle ke su no na thok ngak charo hai mo thado kan se di le ba se kang khong jai bum the na si tholo har ga di state na hai se am te yaro okay monopoly si legitimate violence monopoly si state ke khutali kam to all the better I consider repository of all power should be in the hand of the state ada state ya khidi license kan na sa tan chana ba
adagi nang self protection gi adagi pro board hori pahin ge haidu se ne yara ga power king tharo boda ne ba sai gi violence ki power si state ko to loi le kan da state secure roi haina ada ko israna violence ki power si state ko da machel ma horaga ate donation thogi mu to gan so ki kang gong jai si le na ai sum uja ba da si gi tori development si thola ka we positive ore da si gi sheki oi pos la ada authorities ka na khang jal tre to kan se da du ga hanari to no po hanari se le na le pa ga si ya roi sumda irang thoi si ya roi aduga ai state ki la le ro khut ki agan si khut si ju no ya phajin ya roi aduga hata to khum tok to si constitution ma kham to si ka si chap chan hai ga chami na ma ga di minu su to si ya roi center su su to ya roi se sam ha kan si da asi toi po si bengal tho ma da ban ji le kan da yo ya to win khang ni ma tho ko to kan si da ko ngam ga da se da article 3 law to ga na hai law to bi da law to ga si ya ga da ba si cbi ni ko ga to ho ya roi ga na mai to rin si smile le kan si da kitang lingna hui party na party ma sen ro su henjen ya da pole constitution si khoi khwai di secretary si ma tung chamen si rule of law tham si ka ha me rule lu kai na ora la ga di ya di ha hai ta ne ba si rule kai ga ora la ko pose si ma tang de am chaw discussion si khoi na khoi Nuremberg principle kan le si ma tang de ne rule kai na rule jar ge su moral kai bi abra kai ado rule khoi na rule na tanga ka dora rule si kamai to na khoi na righteous hoen de ge kai si gi ma tang discussion chaw ri chang je ya nong chang do ki da ado ga aina hajen mai bo ngasi tholei pose si gi si mathak de pressure su lam dong ma le kham da ado pressure si da kamai to na handle to si ge si da mo ma nan thok gi governor da hai khamni hai ba gi mo ta do ra hai bi da khoi na speculation wa ne ado bu ta se na governor si cabinet na hen jawi ma governor gi hebu Masi Article 350 63 is the he acts as I and era of the center second man center the report pineva some the you cabinet halera cabinet high mantarani tana cabinet ki approval yaw some the report hane some center the periodic report hane some ki law and situation na some constitution kai bakho pa ma ji adi mating na some the silakane hiding sai gi ejin warani hoy hairiba colonial vestige am yauri colonial relic ne hoi governor ki pose si high lady aduna adu high boy jagra su hoi ki constitution da I kan sida gana governor city state cabinet ki makha leba institution amani ma constitutional head ni adu executive head hoi state cabinet ori ne main tham jage